nuko numva mama aravuze ngo mukizwe n'amaguru murebe uko mugenda jewe bandashe yamiriza gutyo yamirije kujya cya gikundi cyari kigaruka nshaka nko kuja kumusanga ko yari mukumba kagatangira hariya nuko ngiye gutya nazange nakamba bitambona umusoda arinjiye n'imbunda uwundi ari inyuma yo afite ikintu kiyangira sinzi ibintu bari bafite biri mu essence bagenda batwikisha bitambona uwundi afite ikintu kiyakigurumira nk'ushaka gutwika nuko noneho wa musoda winjiye ahita azagangana nari muri ka gakorodori ko hagati mbona neza ibyanje birarangiye kandi mama bari bateyemo grenade asa n'uwicaye amaguru akazaseruka mu kajyango ahita aza ansanga gutya kujya nyerekeyeho bitavuga ngo ibyanje birarangiye bitanunama ndavuga ngo manu nyakire n'iryo sengesho nasenze ubwo nyine ahita arasa amarasa manumva gusa umuriro w'amasasu twara nk'umunota arangije ya masasa agiye nko hejuru saga n'ubwiye nko kubyuka sanga ndacyari muzima ariko ngiye kubyuka biranga kumbe yarashe njewe sinakogwa n'amasasa bari inyuma banje bari baraswa bahangwaho nuko bamaze kungwaho rero nariciye nyine sa n'ugaruye ubwenge muri ayo masasa agiye hejuru ngagerageza kweguka biranga sanga abantu banguyeho nibwo natangiye kugenda nesa n'ubasunika nza no kubamenyeka n'abantu twari turi kumwe harimo umuhungu umwe ngo ni Merci w'abadinzi abandi badando basinzira nuko ubwo nyine nazange namegura kandi hanze bari bamatwika amahema noneho kugira ngo bafashe kubona n'umuntu wirutse bagahita bamurangiza bakamurasa no kuburyo nyine naza mbareba nkababona ariko ico gihe yaje ararasa amaze kurasa ahita asohokaga wa wundi atangira gutwika nibyo byampaye naje akanya ko kugira ngo sohoke ndegutse babantu nyine bangiye mburira hahise hafanka nk'abantu batandatu hangaho hejuru yaje Shalom once again bakunzi ba Joyful TV muraho mumeze fresh twe ni sawa cyane atwizere ko mumeze neza nubwo tuvuze ko ari sawa cyane ariko turi mu cyumweru c'urwibutso ku bavandimwe bacu ubwo ndavuga abanyamurenge abaguye mu Gatumba tariki 13 z'ukwezi kwa 8 2024 dukomeza kwihanganisha n'ubundi abasizwe ubwo mvuza abasizwe natwe turimo ariko cyane wenda babuze abavyeyi ababuze abavandimwe mukomeze mwihangane ririya nishami ryatemwe ariko imizi y'igiti ntago yatemwe rero ubuzima burakomeje kubera ko n'ubundi turi muri gahunda zo kubagezaho témoignage ibindi bitandukanye kubera ko turi mu mwinga rw'urwibutso turi kumwe n'umuvandimwe hano umwe mu bantu bari mu Gatumba kuri wa munsi abaho ca gitero cyangwa se wa munsi baterwa niwe turi kumwe yaje kutuganiriza n'umupapa arubatse reka tangira twibwira mu kinyamurenge yego urakoze cyane uko avuze ndi umupapa ariko ku mazina nitwa Bisenga Hector umunyamurenge ndi umunyabyinshi banubatse mfite abana babiri ntuye hano i Bujumbura kuri umwishwa mu kinyamurenge ukuntu wibuza mu kinyamurenge cyose kinyamurenge uri umunyabyinshi we mu kinyamurenge tuvugaga na uvuka mu bakigu ndi umwishwa w'abasita umukwe w'abahiga umunyabyinshi umwishwa w'abasita umukwe w'abahiga byiza cyane rero murabyumva Hector niwe turi kumwe uyu munsi wa none aje kutugezaho témoignage ukuntu byari bimeze umwe mu bari mu Gatumba kuri wa munsi tariki 13 z'ukwezi kwa 8 2024 ubundi Hector wakuriye mu buzima bumeze gute wavukiye hehe iwacu murenge cyangwa uri muri barya bavukiye ino umushasha aya nakuriye muhira ngira ngo urabona ko nshaje sinokora ino imyaka yose ariho abantu baje noga muri za 80 usanga wenda waravukiye ino hari abakuze bavukiye ino oya je navukiye muri Vyura navukiye muri Vyura tuhava nyine 98 cyagiye hasenyutse dushikira Buvira tuhamara imyaka 6 tuza kwava 2004 tuzi Burundi mushika n'ubu rero ni Burundi ntuye
urumva wowe uri umunyagatumba wabaye muri zura zankwi bazisesha uhari wagiye urusimba kenshi kabisa nagenda ko kabantu hose warakotse kenshi Imana ishimwe cyane bimwe mu bintu wibuka byo muri zura wenda wavuye utari mukuru cyane ariko wari mukuru ku buryo ibintu byo muri zura uzibuka bimwe mu bintu byo muri zura wibuka nk'ibi muri zura ndazanibuka amakuru yose yaho bazavugaga ngo ibintu umuntu yabonye akiri umwana bazabyibuka nubwo nari muto ariko nzanibuka amakuru yaho n'ukuntu twahunze ariko muri rusange muri zura twari tubayeho neza abantu batuje batekanye n'ubuzima ari bwiza tuja ku masomo kugeza nyine kiriya gihe cy'intambara turahava tuza ibuvira ariko jewe cyo nibukiraho nyine niho mperuka umuco w'ikinyamurenge n'ubuzima bw'ikinyamurenge kuko tumaze kuvayo nayeseje nyine mu buzima bw'umushasha gusa shika n'ubu ushaka kuvuga ko hano umuco utazu umuco ino turagerageza gwaza kugumana ariko bagiye uvangwa mu buzima bw'umushasha cyane muri zura wowe uri muri ba bantu bari bafashwe cyangwa bari mu bari bagiye mbere ubwo ndavuga barya bari bakingiranywe bagiye gutwikwa uri mu bari bakingiranywe cyangwa uri mu bari banyinzira oya ndi mu bantu bari bafashwe nafashwe kabisa uriya munsi hari kuwa gatandatu tariki 15 ukwezi k'umunani kabisa nibwo twafashwe twese umuryango wanje bose twari twafashwe ubwo nuvuga papa mama bashiki banje bose usibye umuntu utari muri zura wo mwacu ariko bari bahari twe twarafashwe twese turajanwa nyine mu dusho kugeza umunsi twatabawe wawe ukiri muto ariko hari nk'ibintu wibuka ubundi situation imeze mumaze kugezwa indani mwari mumeze gutaba abantu bari kubaboroga se bari ko bataka zari bimeze cyangwa abantu bari bakiriye nyine byabaye ko basigaye gutwikwa gusa noneho amakuru ntiyarazwi neza yuko dushobora gupfa tugifatwa ariko tumaze gushitswa mu maprizo twahise tubona ko ihari yahindutse kuko abantu badufunze n'abantu twari dusanganwa basoda hafi mu mihana yego bahita bahindura amasura bambara udutambaro dutukura mu mitwe n'ukuvugishije agahita akubwira ngo iki ni ikimenyetso cy'amaraso tugiye kumena nuko kandi rero uburyo badufunze bajanye abagore n'abana bakiri bato bashira mu maprizo yabo abagabo n'abasore baje habo mu gitondo buri gitondo bakatubyutsa mu gitondo tukaja ku mirongo bakaduharura yego bagaharura abana b'abahungu bagaharura abakobwa bagaharura abagore n'abagabo iyo bari bakabaharura gutyo batubwiraga ngo kuwa kabiri bazotwica umwana wese w'umuhungu azopfa n'abagabo abagore basigaye n'abakobwa babajane nuko duhita tubona ko ihari yahindutse kandi aho twari turi nta kurya ntaki dukingiwe twamaze mu minsi 3 nta kurya nta kunywa haza kugira umugabo umwe nyine agirwa amahirwe mabi w'umugabo azanwa muri ako gasho k'abagore kubera yari impumyi uwo mugabo niwe wakubiswe kabisa tubona ko amerewe nabi ko baraza kamoza ngo se waje mu bagore gute kabubwira ngo simbona umusoda wese uje akamutera igipasi akamukubita ngira uramuzi uje mugabo rumumba w'abadenzi uje twari mu ishuri rimwe twari dukingiwe hamwe niwe wenyine wari mu bagore hamwe n'abana batoye yego wenda ivyabzura tuzabigarukaho tuzagira umunsi uzaza kumbwira amateka iyo muri vzura ariko uyu munsi reka tubiciyeho twari dushaka kuvuga gusa ko umaze kurokoka kenshi nyuma yo kuva muri vzura ese mwe mwavuye muri vzura namwe muri mu bagiye ruguru camwe ese muhekeri no mu mushasha nyine za Buvira na Plaine muhita mwambukina twe twaraje nyine tuva muri vzura duhekera Buvira none bamaze nk'amezi angahe Buvira leta iza gutanga ahantu uriya ku mutarure nazabwegera abantu baje kubakayo yegereza kamikro noneho abantu baje kubakayo ariko twebwe dusikare Buvira niho twagumye mwagumye Buvira muza kwambuka ryari i Burundi kugira ngo mwiyinstare mu Gatumba kwambuka kwacu nako nyine ni kwabaye ku bushake intambara yabiteye 2004 mu kwezi kwa gatandatu
nibwo habaye intambara turambuka duhungira mu Burundi baduhitiriza mu nkambi yo mu Gatumba inkambi ya transite yego y'agateganyo yego ese ubundi yari transite ija mu Ngagara ije Mwaro ije cyo gihe yari inkambi imwe gusa y'Imuyinga igasobwe inkambi Ngagara yari iba mu Burundi yonyine ubwo nyine bayigiriye transite bateganya ko dushobora gusubira muri Kongo cyangwa bakazotujana mu makambi yandi kuba tabizi neza intambara yari yabaye Buvira hari habaye intambara y'abandi n'abandi ni intambara zimwe z'abanyamushibwa n'abamasunzu na RCD yego ni intambara za RCD cage cha RCD murazanywe mu Gatumba niba wibuka esundi Gatumba babazaniye rimwe bari abantu bazaniye rimwe canke hari abaje mbere basangisha y'abandi abanyamurenge twese twaziye rimwe ko nyine twahungiye rimwe twahunze ku minsi 8 iminsi 9 nogero wa nyuma yahunze ku minsi 10 kuko ku minsi 9 Uvira yarifashwe n'abahunze hakiri ku manywa natwe twahunze ku minsi 9 yego ubwo nyine twaje umwe yaza asohoka mu nzu nyine agashakisha uburyo atega imodoka zirahurukamo ku mupaka ushitse ku mupaka ukabona guhitira hariya mu ikambi niba numvise neza no kuvuga ngo mwahunze itariki 9 itariki 13 muraterwa mu Gatumba twahunze itariki 9 z'ukwa gatandatu z'ukwa gatandatu za guterwa 13 z'ukwa munani mutaraterwa mushitse mu Gatumba ubuzima bwo bari bumeze gute dushitse mu Gatumba twakiriwe n'abagira neza kandi baradufashije nyine cyane abantu bari bahunze nta bintu bazanye ariko tubona hasere yaraje n'indi mishinga y'abarundi ifasha baratwakira kabisa ibintu by'ibifungurwa ibirengeti bari dufite ikintu cyose dusa naho nyine twakiriwe neza paraporo n'ayandi makambi y'ubu wenda wayagezemo mu Gatumba nabo bari bubatse nka kuriya zira nkambi zindi zimeze cangwe hari ubundi buryo yari yubatswemo Gatumba ari yubatswe mu buryo bw'amahangare manini noneho urebye ari amakambi yazabakwa nk'inzu nubwo yaba ari ihema ariko aba ari nk'inzu imwe ijamo umuryango umwe ariko mu Gatumba yari igihangare kinini kikajamwo amafamiye menshi bagira igihangare kirekire gagira koridoro hagati hano mu mbavu kagenda Butumba tumba 7 na hano 7 urumva kandi akumba kajamo famiye imwe ubwo ugasanga mu nzu harimo famiye zirenga 10 mu gihangare kimwe yego umva 14 nyine kubera umva iyo hangare ari considere nk'amazu 18 yego kuko abantu bari benshi amahangare ari makeya ubuzima bwo mbere yuko muterwa mwari mubanye gute n'abandi kuko hari abandi bari baba ku ruhande rwanyu babembe n'ayandi moko noneho twe tuza twasanze iyo kambi hari irimo abarundi babaye rapatriye bagaruwe bava muri za Tanzania n'ahandi noneho ibo bakagera nk'inkambi yabo ariko tujuru mu kibuga kimwe tufata nk'ikibuga cy'umupira kandi nko kuri riya poto yiriya bahashira amahangare yabo barundi babaye repatriye tubasanga bahatuye hanyuma natwe tuje bagira yindi kote ku yindi poto noneho bashira amahangare yacu nayo imirongo 2 yego hamwe hari amahangare 9 ahandi inyuma hakaba 6 hanyuma uburyo twari tubanye nabo twari tubanye neza kuko ibyo byaraza baje kudupokeza twese tugapokera tukavomera hamwe ntacyo twikeka kabisa n'abaturage tukaja mu Gatumba ku isoko kuri centre ibintu bimeze neza nta n'ikintu twikekaga umubano wanyu n'ababembe n'abapfure nta yandi moko mwabanaga y'abakongomani bari barimo bake nabo nyine baje bahunga basa naho batumvikana n'ababo musanzwe nk'abahunga nabo bazize koze y'abanyamurenge abo nibo twari tubana babembe mu aho nyine amahangare yacu kumva mwari mubanye mu mahangare ntizari bikunda ko umuntu yabatandukanye mwari musangiye amahangare mubana abo twazanye twari dusangiye usibye ko muri ayo mahema y'abarundi babandi b'impunzi hari harimo amafamiye make y'ababembe n'abapfurero ariko bo baje mbere twasanzeyo ariko mu bo twazanye bari gusa famiye zingahe z'ababembe boko bari abakongomani gute bari bajanywe mu barundi
nkaho baje mbere twe twaje tubasangaho ntituzi rero uburyo baba barashitse ubu buryo baba barajanywe muri ayo makambi yandi ntabyo tuzi muri iyo kambi y'abarundi ko twaje tubasangaho ntaho menya rero niba nabo bari baravuye Tanzania bari zaragenze gute sinzi. Yego murahatura mu bantu ko ubuzima burakomeza mu mara amezi 2 muhatuye haragera muza kugira ibyago muraterwa byari bimeze gute kuri wa munsi w'itariki 13 kumanywa mu buzima busanzwe bwa kumanywa mwiriwe mumeze mute abantu bari bamere gute se hari ikintu cagaragara wenda ko situation itameze neza byari bimeze bite? Noneho kubera uburyo twari tumaze ko usa n'abahamenyereye nta kintu twaza dukeka hari ama activity yose abasore bari baragize amatimu ya football club noneho bagakina ama match n'amashuri y'abarundi n'amatimu yandi y'abarundi nagira n'uwo mugoroba twari twakinye twagiye kurera match y'abasore b'abanyamurenge n'abarundi kandi nyine biba muvuma bino bakunze kugira nyine muri hasere bateza abajene ibintu byo bankadra noneho bakagendaga babazana tubombo bagakina baza gukina ugasanga abantu bose bagiye ku kibuga cy'umupira niho bagiye kwirirwa ko nta n'indi activity yari ihari. Yego bisa rero naho nta kintu twakekaga twari mu mahoro usibye ko nyine hariho nyuma yo gupfa niho twaje kumenya ko hari nesi zabo bantu baduteye zari ziturimo ariko tutazizi nazo zari zaje kureba umupira zari zaje kureba umupira ndetse zari zihamaze nk'amayinga 2 baraje bitwa ngo nabasenzi bashikira muri ayo mahema y'abarundi ku mugoroba bakazakora ibitaramo bakavuza ingoma bagasa n'abaje kubashungurira bakaririmba bakigisha ariko abo ngabo nyine nibo baza bacunga bareba akarere uko kameze bagatanga amakuru. Noneho hari dimanche se hari samedi umupira kukunda kuba muri weekend match yari yabaye umunsi wa kangahe? Hari kuwa gatanu match zabaga iminsi yari yose iminsi bumvikanye ntibarinda weekend gusa. Urumva match yari yabaye twari tumaze iminsi dufite n'ibikorane hari ibikorane urabona twaza twegereza ukwezi k'umunani hari amatariki yo muri Byura nyine twahungiyeho bari basigaye bategura igitaramo cya buri mwaka igiterane cyo muri Byura cy'amashimwe rero muri iyo minsi naho hari cyo giterane cy'amashimwe cyo gusenga muri iyo weekend nyine muri iyo weekend n'uwo munsi twari twasenze abaje ku mupira bagiye abandi basenze. Yego biza kugenda gute muri rya joro byatangiye gute ese wowe wari uri hehe wari waryamye se bari bimeze bite? Noneho ukuntu byagenze nyine no umunsi w'ibyago kandi kwibuka hano makuru kuyavuga bizusa naho ugiye kubyibuka ukagushira muri ya mood ugasanga nyine mutarasuye kubabara kwihangana ariko nyine nk'inkuba yakubise twaratunguwe ubwo twicwaga naraho nari mu kambi ngira ngo nanje nari nagiye kureba kabumbo. Yego noneho turagaruka turafungura tugaza dufungura aho muri utwo twumba twacu hanyuma twebwe abasore tukaje kurara hanze kuko urebye kaga chambre kamwe ntabwo kakwiraga umuryango wose tukirarira aho hanze tugasasa birengeti zarara n'ibikamyo tukaje indani mu bikamyo tugasasamo amamatera n'ibirengeti akaba ariho turara hanze mu kibuga cyari kibuga kinini aho hagati kigaboraga izo nkambi zombi. Yego noneho iryo joro dutegwa jewe nari naraye mu nzu tumare baduhaye twumba 2 kubeko twari benshi twongera kandi kumba. Yego noneho je tuje mu kumba kamwe na mushiki wanje na Murumuna wanje hanyuma mukecuru n'abagoma mu kandi kumbaga kamwe twari dusangana. Yego iryo joro nari naraye mu hema rero hanyuma turatarama bisazo turangije gufungura turatarama tuvuye hanze nyine tuzanjija kuryama hageze mu masaha 4 abantu nyine batangire gusinzira n'abasenga barangije gusenga umva nyine basore ko baratahuka bose saa 4 na nusu gutyo saa 5 yegereje hamwe umuntu atangiye gufata ibitotsi twahise twumva gusa umuriri w'amasasu tutazi uko bigenze twama twumva gusa umuriri rimwe gusa ngo tiririri aho mu mahema yose noneho kubera abantu tutari tuzi kibaye abantu bose baraceceka turategereza tutazi ko bahabana turasa. Yego
nuko ko mu minota ingahe amasasu abangaje hejuru yego noneho kubera twari tumenyereye ko hirya mu biraro hari ibiraro by'abarundi hageze haza imigoroba umwe bakaza kwiba inka bakarasana n'abungeri babo tukagiraga ngo ni nkaho hirya ariko byabereye hafi tukagira none gusa bagwanya ariko si twe bagamije yego nuko muri iyo minota 5 nyine akariri kabaye nk'agaceceka nibwo twahise dutangiraga kumva abantu muri twebwe baba bataka umwe akavuga ngo sinzi uko mbaye ngo ndarashwe no tumenya rero ko ari twe twatorasa ariko muri uwo munota nyine abamasubira kandi batangira kurasa abantu nyine bagahita basa n'abacecetse amasasu yaje hejuru ukabona kwamiriza ubaza wawe ngese uracyahari nuko noneho mu ihema twari turimo ryari rinatangira gukihema ryari rishashe ritangira bimaze kugenda gutyo tumenya ko bahaba turasa twumvise umuntu umwe yataka ngo bandashe ariyo umuhungu atangiye kuvuga umuhungu w'abasinzira ngo ni Kambaza bagishoma yego arataka aravuga ngo bamurashe ukuboko uwundi w'abanyazi citwa ngo ni Muragwa aja kumureba Muragwa nabo baramurashe yego ubwo twese twamadusa naho tuguye ahantu hamwe Muragwa ninje namuhambiriye ahavuga ngo yarashwe nambaraga uzane nambaye ndamuhambira ariko ibintu byo mu minota ingahe ubwo nyine kera tuhita twumva barasubiye kurasa nuko noneho ariko mberega kanandi ka mbere y'amasasu ya mbere abaye nkaje hejuru abagore abavyeyi bagahita bahamagaraga ngo mukizwe n'amaguru batangiye kuturasa nuko nibwo gatwatangiye gushakisha uburyo dusohoka nuko muri iryo hema twari turimo rero batobora inyuma mugabo umwe ngo nirushemuka abarundi yego twari turi kumwe muri iryo hema batobora inyuma kugira ngo abantu babashe gusohoka nuko ariko naherutse ubwo nyine dutangiye gusa n'abasohoka dejaga hariho kera bapfuye muri twebwe nta makuru tugiye gusohoka nyine bariko barasobaturutse kuri koti imwe imiryango yari irebiriya mu kibuga rero bahise bipanga hagati za nkambi z'abarundi zije inyuma ibo bitega zino nkambi zacu amahema yacu noneho bakarasa barasa indani bahagaze nko ku miryango noneho dutobora inyuma maze gutobora inyuma igikundi cya mbere gisa n'igisohotse ariko kujya gisohotse hakaba hari abasodaga bari hirya barabarasa bamasubira baragaruka bagarutse niho twabonye ko ntaho gusohokera ntaho kugira twama twirunda aho hagati twese maze kwirunda aho batangira no gutera n'amagrenade yego ubwo rero twebwe akumba twari turimo kari ino kote gahetse mama nawe akaba mukumba gatangira iriye yego nuko numva mama aravuze ngo mukizwe n'amaguru murebe uko mugenda jewe bandashe yamiriza gutyo yamirije kujya cya gikundi cyari kigaruka nshaka nko kuja kumusanga ko yari mukumba gatangira hariya nuko ngiye gutya nazange nakamba bitambona umusoda arinjiye n'imbunda uwundi ari inyuma yo afite ikintu kiyangira sinzi ibintu bari bafite biri mu essence bagenda batwikisha bitambona uwundi afite ikintu kiyakigurumira nk'ushaka gutwika nuko noneho wa musoda winjiye ahita azagangana nari muri ka gakorodori ko hagati yego mbona neza ibyanje birarangiye kandi mama bari bateyemo grenade asa n'uwicaye amaguru akazaseruka mu kajyango ahita aza ansanga gutya kujya nyerekeyeho bitavugaga ngo ibyanje birarangiye bitanunama ndavuga ngo manu nyakire n'iryo sengesho nasenze ubwo nyine ahita arasa amarasa manumva gusa umuriro w'amasasu twara nk'umunota arangije ya masasa agiye nko hejuru saga n'ubwiye nko kubyuka sanga ndacyari muzima ariko ngiye kubyuka biranga kumbe yarashe njewe sinakogwa n'amasasa bari inyuma banje bari baraswa bangwaho nuko bamaze kungwaho rero nariciye nyine sa n'ugaruye ubwenge muri ayo masasa agiye hejuru ngageragezaga kweguka biranga sanga abantu banguyeho nibwo ganatangiye kugenda nisa n'ubasunika nza no kubamenyega n'abantu twari turi kumwe harimo umuhungu umwe ngo ni Merci w'abadenzi abandi badando basinzira nuko ubwo nyine nazange namegura nsa kandi hanze bari bamatwika amahema noneho kugira ngo bafashe kubona n'umuntu wirutse bagahita bamurangiza bakamurasa no kuburyo nyine naza mbareba nkababona
ariko icyo gihe yaje ararasa maze kurasa ahita asohokaga wa wundi atangira gutwika nibyo byampaye naje akanya ko kugira ngo sohoke ndegutse ba bantu nyine bangiye mburira hahise hapfa nk'abantu 6 ahangaho hejuru yaje ndasohoka mbese abari bakuguye hejuru deja bari bapfuye ndasohotse nanje ngenda gasohokera hahandi inyuma sohotse nsanga tujura amasasa aracyahari ko bararasa none bajya babasohoka umuntu akariruka bagahita bamusherenga bakamurasa basanga umugore umwe nimba ari uw'abahito nimba ari uw'abatware yarashwe ukuboko kw'ibumoso afite umwana we wapfuye amurashe kararira nuko umugore ndamubwiye ngo twiruke aravuga ngo se ndiruka nsiga umwana yapfuye kera byarangiye aranga avuga ngo uyu mugore nituguma hano turafatwa yembi bitavuga ngo reka niruka ariko mbere yo kwiruka nabwo reka ndunguruke handi ibumoso nahari iburyo ndebe ko nta muntu waruza kundasa ndarunguruka iburyo mbona hari umusodo uryamye iriya n'amashini ganu hawe urasa abantu biruka ngarutse ibumoso ndungurutse ngarutse uruhande rundi ndungurutse mbona ko barasa n'abasahura ibintu abasodo ko barakwega ibintu noneho bishe batangiye gusahura ibintu ko baratwika inzu bamaze gusahura ko baratwika nuko bitavuga ngo reka niruke kuri no ruhande babasahura kugira ngo ntibaze kundasa nuko naje kwikangura nyine nsangaga ngiye kwiruka ariko muri uwo mwanya ngiye kwiruka nagize ngo ntere ntamwe imwe mpita mbona ubwana sinzi aho ubwana bwari buturutse buhita bumufata ubwana bune bw'imyaka nk'itanu 6 nuko mpita mbanza ndagaruka ndavuga ngo nirukana abantu bana baraturasa ari benshi noneho bahita bamfata ndabagira ngo muze muname mwamubwe namunkurikira twama tugenda turiruka ariko nateye nk'intambwe imbere imwe mbona uwundi muhungu arasimbutse nawe yasa n'uhunga bahita murasa ndavuga ngo nta kundi gante duhagara nituguma turaraswa reka twiruke twama twiruka tumuca hejuru ariko baba turasa gira ngo nakijwe nuko kuntu gusa twari twunamye nabwo abo bana ngo bunamye tugenda twunamye amasasa aduca imbere gucya nagucya mbona turajabutse umuferege duhita tujabuka n'ikaburimbo noneho tujabutse ikaburimbo gatuba tugiye nko hirya uko mwirukagamo musohoka gusa mu nkambi dusohoka mu nkambi yego ndirukaga nsanga ndajabutse ikaburimbo nuko twarokose uburokoye abo bana baneza nibukamwo kamwe kandi bari kari umuntu akamahoro nzamoniriye mu bwagereza ubundi bwari butoya nyine twararokokanye muri iryo joro naho twahungiye usibye ko twasanze nyine twaragambaniwe aho tusa n'abagiye kwihisha ariko amasasa atarashira noneho amasasa amaze kurangira twaragiye nabo bana turaryama tumarayo umwanya hafi isaha yose turindira mu masasa mu gihuru gusa mu ishamba ariko ya masasa atangiye gushira tubona umurongo w'abasoda kurava hajya mu nkambi uza muri icyo gihuru twari turimo werekeza iriya mu mihana y'abarundi niho nyuma umuntu yaje gutekereza usanga harimo n'abarundi harimo n'abarundi ndetse bo muri iyo mihana noneho baraza baduca iruhande ko hari impango z'udutoza noneho twikinga umuferege wako baraza baca iruhande turaryama nk'iminota ngahe mbona undi mugabo aza kuza nawe undi mugabo w'abarundi araza afite umwana nawe umwuzukuru we warashwe araza ndetse twaramwikanze tugira ngo nawe nyine nuje kutwica usanga n'uwo mugabo turicara naho ngaho ugeze amasasa arangiye ariko abo barundi nari mvuzega abo bantu basoda bazaducaho bazagenda barasa nabo kagenda aho bumvise umuntu ataka bakarasa kugeza batambutse noneho nyine turicara gushika amasasa 7 nibwo twaje kumvaga imodoka ziza za kizimyamoto n'abasoda baraza bakazahamagara ngo nimba hari abantu bahunze baza batabazi babatabare nka saa 7 za nijoro ubwo mwatewe nka saa 4:30 hageze saa 7 ico gihe wirukanse n'abo bana nugukiza amagara yawe nakije amagara yanje mukecuru burya nihajya naherutse noneho naherutse ngiye kumwegera nsa n'umureba mpura na wa musoda gaje kuturasa ndonama naje kwicura nsanga nyine jewe ndacyari muzima nibwo nahise nsohoka ariko ndebye mbona ntakiri hahandi mama nibwiraga ko yasohotse kumbe nawe yaraje arasohoka asohokera muri ka kumba twari turimo jewe nasohokeye mu kandi ko haruguru
arasohoka azana no gukiza amagara hamwe na gashiki kanje kamwe ariko nyine aho umwana umwe murumuna wacu umuherezi ahita hasiga ubuzima iwe mama nyine yararebye asanga yamaze gupfa ntiyaba kimusohoye sohora wari ukiri muzima ako gashiki kanye ko ntacu kari kabaye bombi na mama bari bakomeretse cyane bari babarashe bari barashe bateramwo grenade ni nayo yababaje mama mushiki wanje nyine aza kuraswa amasasa 3 ariko kuboko niko kwari kwababaye cyane ariko yarakize ni muzima ico gihe mwihisha hamwe n'aba bana abana ndetse n'uwo mugabo waje nawe afite umwana warashwe izo modokari mwazumvise kwera mwari hafi ni kaburimbo yego twahungiye kure noneho aho ikibuga cyari kiri cy'inkambi hirya yaho hari kaburimbo hirya y'ikaburimbo hakaba ibiraro by'abarundi boroye mwinka noneho twahungiye nk'inyuma y'ivyo biraro gato si hari kure hari hafi rero noneho ubwo nka sasa imodokari ziraza zigenda bahamagara mwabanza kwanga kubera ko mama twabanje gutinya cyane ntabwo twaza tubizera ruratinye barahamagara baruhabazana n'abanyamurenge bakaza bagenda bavuga ni jewe naka ndi kumwe n'abasoda baje kudutabara nimba hari inkomeri muze tubajane ku bitaro uko niko twaje kubitaba tuva mu bihuru n'abakomeretse bagenda baza twegera mu mihanaga muri centre muri cité nibwo inkomeri gazagiye ziboneka ariko jewe gobwo nagenje nyine ndi mu muryango sinza wundi muntu wo mwacare dushikaho mu nkomeri gaba barundi inkomeri yaziserukira babajana ku bitaro sinabona mu wo mwacu nomwe tanibwira ko bose bashobora kuba bapfuye nuko umugore umwe niwe waje kumbwira ngo yabonye mama ngo bamutwara ngo ariko ngo yarameze nabi ngo ntazi ko akiriho yari yaviriranye cyane aho bari bamushikirije none bamutwara mu bambere bababaye nuko turaraho turara twicaye aho kwibarabara se canke barabafasha mu mazu nyine atangira mu nkambi nyine hari hariho n'abanyamurenge bapanze mu mazu tugendaga nyine inkomere ziva mu bihuru bakaza aho bashikiye abasodaga kera baje n'imodoka bagatwara inkomere badakabwira mu ngoma mu mpango noneho turaraho kugeza saa 11 ntitwajyanye nyine cyari kiborogo gusa utazi kuwa wagihari utazi wapfuye utazi warokotse yego saa 11 n'igice kujya babutangira guca gukurikana turabona kagatuje kureba ibyabaye nibwo twasubiye mu nkambi tumenyega ibyabaye dusangaga abantu bapfuye kabisa batwise ibintu biteye ubwoba filime imwe umuntu atakwifuza ko umuntu azayibona nibwo twamenye naho ico gihe mu ijoro hari mu kavuyo ariko mu gitondo nibwo twabonye cyakozwe kabisa n'amahano ateye ubwoba twahise dutangira guhura n'intumbi tukiraho ku ikaburimbo baza bagerageza guhunga bakomeretse bagacikanira mu nzira nuko turegeraga gushika dushitse mu nkambi yacu iyo hema nari ndimwe bahise baritwika rirashira nasanze harimo intumbi 14 muri iryo hema nari ndimo nk'uwo murumuna wanje nabonye gusa utugufwa akakumba mama yararimo nta mubiri ko bari mama atwika neza ararangira nuko tugendaga tureba barokotse ntumbi bintu experience imwe mbi cyane nimba ari babaza basara nuko biza bigenda n'abatubwenge habereye ibintu aho ngaho biteye ubwoba kabisa bajanye mama aremvye petite sœur nawe yaramerewe nabi waje guhura n'umuryango gute kongera guhura nabo nubwo bamwe batari bameze neza none nyine tumaze gushika mu nkambi kuva iyo sizeri twakugenda nyine umuntu areba uwiwe tunabazanye jewe nta naka wabonye tayi wacu wabonye kugira ngo umenye nimba yapfuye cyangwa nimba hari none nza gusanga bambwiyega ko mukecuru mama bamutwaye ku bitaro mu ico gihe mu ijoro nabwashiki kanje nako bagatwaye undi musiki wanje n'abarumuna wanje bandi babiri barambwira ngo bo bababonye ngo ndetse ngo bashobora kuba bagiye gushaka abamama iyo bari yego nuko rero tumaze kugeza amasaha 4 twa tuzerera aho mu nkambi tureba uko ibintu bimeze nibwo naje kuvuga ngo reka nje gushaka abamama iyo bari namushiki wanje tuje kureba uko bakomeretse maze kumenya ko abandi barikiri bazima nabo bagiye nubwo nibwo navuye aho ngaho mpitanurira naragiye ngere ku gasantere de santé ko mu Gatumba asanga ngo babajanye Bujumbura ndetse babajanye mu ijoro tanurira imodoka ndazana hano muri ville
no kuri Prince Reja niho twabasanze mama niyo bari bamujanye mushiki wanje mujana muri clinique Prince Reja Gasore nuko twavuye aho hantu dusiga nyine ibintu bimeze nabi cyane nyuma yo kuvaho turashimira Imana mwaje gukora umuhango umushingura bari bagiye ariko kandi hagiye hafashwa abantu baja kuvurwa hanze y'igihugu abari bagize ikibazo wenda nkuko sinzi kawende mama wa yararimo na sister wari ko abantu bagiye bimurwa ndetse n'abanyagatumba nje nzi ko presque bose bagiye bimurwa bajanira gufashwa nyine ko mwe mukiri hano byo bimeze bite noneho nyine twarakoze amadosiye aye mu Gatumba noneho uwo mwaka twaraje bitatu bari mu Gatumba nyine abantu bamaze gushingura bavuga ko bazotujana amakambi Mwaro twebwe tubanza kwanga turaza tumara umwaka hano Bujumbura uwo mwaka ushize nibwo twaje gusanga abandi nabo baratashe baje mu Rwanda baje he bahunga Burundi kuko ibintu bari bahaboneye ntabazo bifuza kuja mu nkambi yende nyuma 2006 birangira nibwo haseri yonyine yagishakisha abantu babaye mu Gatumba bagenda bahamagara ngo bazi bagiye kubakorera amadosi baraza bose nabari kamembe hari inkambi yabo baraza bose bazana batujana Mwaro turahatuye bakora izo dosiye ngushika ku mwisho myanje y'ibihumbi 2007 niho amadosiye yarangiye batangira gutwara abantu hanze turakora twese dukora hamwe turakora ama interview imwe bavuga byo muri RCC bya migration ibipimo imico byose turakora turarangiza kugeza ku ntambwe yo kurira indege warazaga bakakwandikira nko kwandika bavuga ngo nakabiri uzogenda ugahita witegura ugasezera mu gitondo ukabona imodoka iraje kagutwara twe rero turicara dutegereje abandi bakagenda musi umwe baza kubwira mushiki wanje mukuru ko yari yakoze ukwiwe afite dosi ukwiwe aragenda yorira indege aragenda twe turategereza gushika n'ubu ntibagarutse kandi ntibatubwira ngo ikibazo cyahabaye niki ubwo nyine dosi zacu zirarangira ndetse twasubira kwishuza bakavuga ngo dosi zo mu Gatumba zararangiye nta munyagatumba wasigaye kombe hasigaye ingo nyinshi nkazi 6 nari ngo 2 ziri hano Bujumbura n'abandi bari barasigaye hano bamwe bo kwa Muzerurayi Musinzira yaje kuja mu Bwongereza nyuma ariko nabo bamubwira ko dosi za Gatumba zarangiye n'undi uri mu ruhigi mu bwagiriza benuko none ntitwamenye ko dusigaye ubwo nyine abandi baragenda ariko turashima natwe nta kibazo mwishuje bakababwira gute ko dosi nyine zarangiye twishuza bakabita bavuga ngo nta dosi ya Gatumba ikihaba nk'esi ya Gatumba yabaye clôture ngo bazi ko abantu bose bagiye sibyo ko hari umugore umwe wigeze kubikurikirana muri twebwe wasigaye abikurikirana sinzi umuntu wamubwira ngo wowe wiri zina ryawe wagiye muri Amerika kera ngo yaragiye ngo kandi yarashitse ngo nigute havuga ngo aracyari hano kumva nyine ko hashobora kuba harabayemo amanyanga akagira abagenda mu mazina yacu kore sana rero twongeye kuvuga ngo pole kubyago mwagize kandi Imana bihanganisha natwihanganisha twese kuko abagiye n'abacu twese umuryango wabuze n'umuryango wacu twese wenda tugana ku musozo hari ijambo ubwira kuri uyu munsi w'urwibutso hari ijambo ubwira abavandimwe bagenzi baba barokotse ariko babuze ababyeyi babuze abavandimwe nk'uko kwawe hari ijambo ribihanganisha ubwira ubatekerera jambo nukuri babwira naje ngibwira nuko ibyo byago twahuye nabyo ariko abasigaye ntabwo dukwiye kuba gusa naho isi yaturangiyeho ngo tube abantu badafite ibyiringiro yuko hari imbere kuko numvise nyine mu bantu benshi bagiye barokoka abo twabanye icyo gihe hari abantu bamwe bahise basa naho bihebye batekereza ko ubuzima nta kintu kirimo noneho basa n'abirekuye ariko nubabwira ngo mukomere uwasigaye ariho nkuko muri yo gushika n'ubu nyine ahubwo ukubaho kwanyu mu kuzaza umusaruro
kandi tuzogera kuri byinshi kuba Imana yaraturinze iriya minsi numvise ko narokose henshi no muri byura ni ukugira ngo hari icyo nzokora muri iki gihe cya nyuma uzi ko hari n'ibibazo hirya no hino iriya ruguru iwacu ariko basigaye bazogira icyo bageraho yego mukomere kabisa kandi mwihangane turagushimiye kuba wemeye kuza kutuganiriza ukaba wemeye ubutumire bwacu wakoze cyane Imana ubwumugisha murakoze namwe ubwo n'abavandimwe bacu bose kuri uno munsi turabihanganisha bakomere kandi imbere ni heza kuko ndabisubiramo n'ubundi ibyabaye n'ishamye batamye ariko imizi y'igiti ntago yavuyeho tuzabaho kandi tuzabaho neza twongere duture tunature n'iwacu mwakoze cyane mukomeze mukurikirane ibiganiro byacu kandi turi mu mwinga rw'urwibutso muzakomeza mubone amatestimony cyangwa se amatemonyage y'abantu batandukanye n'ibindi bikorwa byihanganisha abantu muri no yinga turimo mwakoze cyane Imana ibahe umugisha ibiganiro kuri Joyful TV Entertainment nakagaruka muri umugisha kuri twe